Rangone. Au kere me ona wasia vida na kani kua. Ona reida tiko na no mui bola tambu. E wasia tiko bakarua. Endua e bakatokai na pe alelati makawa kene karua. Abela lati bo. E na tan rua ni vela lati makawa kena vela lati bo au na talano taka endo ni talano. Teriau? E bato kai toka vela lati makawa kena vela lati bo na ngauna e ngalukina na kalau. E sianga kina na parofita. Vandon roe mai veun parofita ngai vandon roe ve irna leuni vanua. E ngalu kina nakalo. Sini ngalu me sengani bosa e bosa nakalo bana suatale naka. Vato kaita ko pertania. E na vida na bosa dua silent years. The 400 silent years. Dua tale bato kay toka, e na bosa ba kay bola tambu na Deuteronomical. Dua tale bato kay toka, second period of second temple. Ele bunaya de bato kay tokina, belata nindu talanga o ira na escola, erbandeuda karna numo ira ni adango indondonu mendambeke. Ia meu bana no me ikukina ena tikina ya. Ena loma ni bana ndrau na mbakingo. E vida na kalelebu e ada mekina. Ia ona tomika ngaindua. Mai dava na via lati makawa Malakai. Io se senga. Are you with me or are you out of this conversation? Okay, sit up straight. Back on the back of that so that you will be able to listen. Hands in front, right. Listen so that you will be able to go back home and tell the story to the one who didn't come to church today. Okay? Malakai ni o chuchini bola e bolai e na pele la te makau. Ini dhambe na bola ni Malakai e tolo nei bola e na belele te makawa tu tala no taka na vika e tiko e na loma ni in-betweens. Renle wilika na bola nei Nehemia au na baka lesoni kina na singani kua. Wakatalenga kina na bola nei Esteri ke Esera. Tala no taka na vika e ado e na loma ni ngaunango. E so ni bola tambo e kona bolia na bookshop se na bonua tiko kina loma e so tale na dauni bola me baka na Tobias Maccabees o irango sing ni bolai ni bola tambo tiki nga ni kena na numi nianga me kilai na kai ado tiko na ndal ni bura na ngaunea sa tau riu tiko awan don roch kan baka sama wala kasar mai na dona kamo na tuko na viko. En lomini ngaunango tori estertiko Esther. There are only 2 women's book in the Bible. Who are they? The book of Esther and the book of Rudy. Bantu benar masuk sabar mani. Pinaka. O Esteri. En anumi ertuko na ndaw ni vola ni kaono ni tui o nawachina. O koe talenga e ndua be ira nasulia nangalala bei Israeli se tiu merlestale ena nona bunua. E kau bambambula o irna tiu karatiko Jerusalemi merlako e Papiloni. Babylon then in the Bible it is called Babylon. Today it is called Iraq. Babylon city before, in the Bible, today is Iraq city.
So just the familiarization so that you will be able. Sometimes, sando tayo nakabalay chuke, sando tayo na yada sa chuko na pura-pura, enang go. O Israeli abinda ivagarua ningo na may lenga kina na bika ni beli utaki na ite evita Solomoni. O jo Solomoni sarua na matentu o Israeli. Ndua elako kina tini na busa, ndua elako kina vida e rua na busa. O tini na busa o Samaria. Se kena korturang o Samaria o Israeli. E rua na busa e kena korturang o chuta. Abun nung kutukun chungo mona kila. O Israeli, 10 tribes, 12 tribes, total tribes of the Israelites. 10 tribes was taken to Assyria in exile. Erkawang bombulay Assyria. Chini na tribes, chini na busa. Kwa runa busa, kwa ken kwa ratsusuiti. Jerusalem, irna chuta, runa busa. O chuta, vata ki Benjamin. O irangong, may baluti Europe. Nebuchadnezzar sa kakarakaw somboy Babylon. Ataw rin chuko. Right. Ngayon narakaw sombo kinoro na matintungo abuni non bakatara na kalo merala kong baleta mirasay fala da era sa talindendre kina non rabiyele lati kina kalo era buroka na biyele lati kina kalo. There was a covenant, a decree that was given to them, and they broke it, and that was the reason why divisions were taken. 10 tribes to Assyria, the 2 tribes down to Babylon. Untal natakan na 2 tribes. Nangauna salay chuko kini Babyloni, sangga ilibu na karsayado. Nangauna in between 400 years. Ngay dhambe kina etolu na matanggali ileu. Na Hons. Kaya kena bili kena ibola tambu. Ona raida ni tambe mai kina ko andren kina bunga na tamata lutu pa Kristo me bangande otaka na belela na bagatekila beleta ni raba mata ni bola taki ena sa na ka enda sengani kila raba mata ni bola taki me wiliki ena bossa era kila o ir na ndau ni bola ena ngone me ka ko nikilai e tolu na matangali hon e dambe na ngone ko na 400 years silence years go. Evida na matangali hon e badambi e tolu na matangali hon. Matay ni hon 2 horns. The ram with 2 horns. Nasipi karuan na nona iliw. Ano ita kano bakasam beti ni ngone pikir na babakos ndo nga no wabu na utakay ke karumbang ni ngone wabu na utakay ke na pagatiklawa setin katulu kasama-sama chiko may kina na bakasama kaya ngo. Roman no diaw. Orona hon singo ko rolan dhambi tikumingo pana sipingo ngo na hon indusia na matani tubeli utaki. It describes whatever countries that is in leadership. Orona hon singo o media ke Persia. Ko robeli utaki ena mano Europe ena ngaunea. Sisi ambek sarkino biti. Ngono robeli utaki tiko kina. Gai dhambe endua nga nona iliw karoni matentu endua nga nona iliw tok sarang ila man donung ko tok ruruesa nang ko na matana naturangan ko emuring kay baka tokay Alexander the Great. Valo Alexander the Great, vala tegawu may Macedonia. Wala ka ikrisi na ngunung ko. Aluway tuy King Philip of Macedon. Na nona pala kay kautabakan na east and west of the whole totality of Europe. Pakandua melayado may India. Na nona vala na turangan ko. Isangga yang bakibitu salah ko maindo na matilaw-law ali tu tamana na tuy. Rong idio na kada kabo Alexander ni berni kay kabibi na dana mi Alexander the Great. Sangga yang bakibitu
ali tu otamana ndona bono ela ko kina gresala ko mai sona pakai tu lelevu ni be matentu nangono ko ngai garabir sige mbaki bitu ke baka torongiro ko na kai e baka torongiro kina era kurambui na leoni o irna la komingo mi tarongiro tu endo ngon lelai era kai torongi ko o dine damo Alexander olubidi King Philip sarawan ngon leling ko mengraba na matentu sige mbaki bitu mbaki viwa Gay kumunda kan do matamana na bi osi keda nga merlak me banggaray men don nosi meron ni bondak na ngone a osi nga bakar e bangang takya na ngone ni balu e bangang tagital nga na bila ko yaki gali ko mo indono osi kana numini osi a eroni bukirto relako keda bangang do mai singa yamba kidio na ngone go relako keda bangang do mai o irna nandau kilana bang manu atana osi sinrawan singin dobi rawat salai bola kana singa lebu tutu abu ko benonata satu kana benonata kenai tu na benonata iyo what you will do la sarokwa laitor na osi gaindre na osi kana banu sarangai la ko chukumi kina mata ni singa no sarangan don rocok mikir nama tadi singa ngai untuk na waseng ngai rena kena furai lang ngai bukan don tangan mata ni no kina mata ni singa ngai reta tu aku ame tur tu ika nada sarangan ni sab malum sombono si sanga tali ngai alo ko no si sanga tali ngai takam don kana si sakasar teman that will be your host kono wasia kau ti koe wabo ke burubura meda bani mati en nisa ambaki tolu sanga bulkarua nga samati iya ambaki tini kaono saliutaka ambaki tini kaono so bikena wanda bijuka ambaki tini kaono saliutaka mati balu lebu ni banua Macedonia kal pakali levi ena banua Persia ke mitia na kau kawani dorobongo singa ambaki tini kaono Sarawata gayam baki ruas nga bul ni sandambe be ko ani salava tui evalu endavo kene bola tu bala kala katanga bolu to kede le yaven dona ngauna dona kene talanua dona ni ande singin rani bolu ti bandua itu no ko okay let it be erangai kelia mai na batu nang gela na ka kede membiu ke stay was meda bani saya danika it takes them almost 6 months to reach the island, hitting all the rocks and everything so that they will be able to reach the island. Paluti na niya suel maybe kwa e balu chiko na daw robongo kani bola tukutuke sani bola tukuni bondo kina na kame baleta na adani kalu iyan ninda saraba na ka eda kaba nda sarida nga kina na lingan ni kalu kina nona daka na kalu e bibaruta kina na kalu e bala tiko na robongo iyan dona kaya ado bana nona mati balu dona wasile nona mati balu era mati siang balate ni rabi bala ke ir na bewekani sio ir na rameda era mati nga balate ni siang na menra kena kenra. That shows how vast and massive the number of soldiers who was under him. Melayat sarmai India mele sumai sangai barau melak mele boluti Englandi nona le sungami mai nona itu kuciku me barau melako asa me uci talanga kina nona itu nguna darbongo ni sangai ambaki tur sanga burukaro oya ko bakatukai tiko Alexander the Great ko enduanga na nona hon ngone mati kina ko ngai kamus nona hon ne bola tam kaitu mango when this only horn dies, when this only one fall, it breaks. Nangaw ne kaborokina, gay bola katal ni walu na horn itumbo mai. Toriyo chiko, bola katal ni berni mati sa malmalum chiko, artung gay lako may bi ko na commanders. Odia kemuni, bati ni sanga na lubena e bang mati, bati kay wachina assassinate taki. Gay tuko mango. O dei mena se somi taki iko nyo samati gaitu na mango kwa o ko nga ikaw erangai bala o iramanda nga
o ira era toga elingana idake karla beta dake na bakasama no ira na kau anganga ni oti na nora dame dake na walu na tamata tambeningo kangai mi bang mulum taki ira ndobe ira kasali lako sara ena maten toroma me ado mai me tigo kina na maten toroma me dava ni dambe o Jesu Kristo enandala ni burongo dan italan nonggo pina kata me wasia biki andarangone siangam beka ni tukuni kina na ada ni kelo ia ni wiliki na nonam bulan na darabongo Alexandra engalu baka ndo kwa engalubi engalu na bika me tukuni bango no kwa zakada o kwa zakavendo na kada. Maybe the books that I read was different. Maybe there are other scholars who tells about his negativity. Iyo na darabongo kuna mai na beka binaka na tala no embeliti kwa bakanduria kina na matentu kabukia na bi matentu kenga merai chuko o pambauta merai chunga wana kalu. Yani tala no, it is historical, but I believe ikona taura mamarroya me bukeiko ke manongon lele bakata besar erawangan yo narawate ndo na kalibu buibe ko to kasamu tukuna bi ko erawan yo rawate ndo na kalibu erawan yo rawate ndo na kalibu.